Agora mesmo podo contar cos dedos dunha sola man, e me sobran dedos, a cantidade de nenos galego-falantes. Pero tamén hai que traballar coas familias. Non son conscientes de que o galego se fala. Punto. Se non se fala, se perde. Eu non entendo pasar pola vida sin deixarme unha pegada. Tense que notar que ti andoveches por aí. Algo fixeches. Жизнь — это просыпаться утром, радоваться дню и не иметь страха никакого. A mí sempre me gustou enseñar, ¿no? É unha cousa que, dende que era moi pequeno, por unha parte aprender e por outra intentar transmitir o que vas aprendendo. A mí a xente váleme polas cousas miúdas. Os pequenos movementos son os que che falen da xente. Probablemente hai poucas comarcas en España que sexan tan visitadas por xornalistas. Y me presenté en Cáritas y les comenté, oye, pues yo tengo tiempo, pues necesitan una sonrisa, una palabra, porque es que es tan fácil ayudar. Viví moitos anos en Vilalonga, son viguesa, son faranduleira, toco a arpa, son oceánica, son marítima, son do Mar de Vigo, do Mar de Arousa, profe. Yo que soy una persona que serena, encaja bien las cosas, pero también me gusta ponerlas en su sitio, ¿eh? Sentirme mangoneada. Bueno, eu levo 30 e tantos anos traballando no mundo editorial e non está morto. É fraco, sí, é débil, sí, ten necesidades, sí, ten carencias tamén, pero sigue existindo. E así foi como me fixo ese pequeno clic a arrancar na cociña. Hai tempo a darlle 4 voltas á vida para toparse de alguna forma en algo que che faga un pouquiño feliz. Quizás o que máis aportei e o que máis orgullosa estou é sacar o oficio unha cuncha. My husband's a character. He is a character. What kind of character? Matthew, good. He's a vampire. Otilia, mi suegra. Nacido en Vila García de Arousa. Trabajé en las bateas con mi padre. Esto se lograba mucho dinero de aquella. Llegué aquí hace 10 años con un cambio de vida, ¿no? Pues fue una separación y entonces pues eso hizo que me buscara un espacio, un lugar para el arte, ¿no? Pero la sensación de la inmigración, por ejemplo, de la sensación de abandono, de cierta forma me ha hecho con que buscase mi vida por mí misma. Dejas la mitad de tu vida en un lado y la mitad del otro lado. Pero yo me siento argentino, por supuesto, porque viví 35 años ahí, pero también me siento español y gallego, porque también vivo acá, es mi lugar. El 28 de junio del 55 me afiliaron, vaya, a la 11. De verdad, en este pueblo caí de pie. Porque a mí o que necesito é gravar as persoas. Eu, despois de gravar as persoas, xa teño traballo feito, xa. Eu, ao final, quédome máis co que eu vivo que coas imaxes que moitas veces deixo. No ano 80 fixen unha peza pa capilla no Colegio do Sagrado Corazón de Pontevedra. E casi aplaudome a mí mismo. La solución es que haya paz justa. Si es un Estado, si dos Estados, si lo que sea, es cuestión de tener voluntad y fe y negociar. Cando na época que estaba no bar, collía e poñema a dibuixar, facía grupos musicales con bolígrafo, con bolígrafo. Yo creo que soy una persona abierta, amable, que considero que además puedo mantener conversación con gente de todos los niveles, nada clasista, vivo para servir a los demás. A miña vida é o mar, eu non podo ir sen o mar. Vivo como calquer pobre. Eu sinto-me feliz, a muller máis feliz do mundo, porque son un pouco ambiciosa.
vivimos toda a vida xuntas e tivemos intereses moi parecidos e queremos dedicarnos ao mismo. Admiramos o traballo que fai a outra no sector audiovisual. É difícil ir contra as dúas. Crecín, creo que entre a enfermidade e a ledicia, os humanos somos persoas en tránsito, non? Estamos sempre voando de un punto a outro. Eu son directora coordinadora da Torre de Arco. Ten moito que ver coa dirección do museo. Eu son un fiel retrato desa familia que hoxe chamaríamos multicultural. Estás metido nun mundo da moda que é un mundo tan cambiante, non tes máis remedio que espabilar. Nas pasarelas nas que presento a colección, gustame innovar todos os anos, é dicir, eu nunca son o mesmo. Teño sempre a sensación de ter nacido cunha vocación moi clara, que é comunicarme cos demais a través da música, a través da voz. Del ojo izquierdo nunca vi nada más que luz y del ojo derecho pues me defendía más o menos, usaba unas gafas con un cristal que parecía blindado. Esta chegou, digamos, para diante e fixen 450, 470 programas. Teño moito que contar, se me deixan falar, pois tiro rapto de Galicia, do seu produto, da súa cociña. E despois estudei no instituto, aquí, no Calvo Sotelo. Tiñamos un profesor que nos tiraba da patilla, da misión, e un de formación del espírito nacional que nos daba hostias. Pero todos os actores son cómicos. Si ti eres capaz de facer reír, eres capaz de todo. Porque a máis a xente non é moi consciente do que libera, do guapos que son e guapas cando rin. Eu me acordo na escola que todos os rapaces queríamos ir embarcados. Viñan con cousas que aquí non había, na ditadura non había, incluso se decía a expresión aquela que hubo. Ai, como ven co pelo largo e tal, trago a boliche. Na miña casa cantábase o galego e a gaita. Xa me veu de cuna, de nacemento. Unha fusión entre as miñas raíces argentinas, as miñas raíces galegas, onde o obxectivo desta música é que a xente disfrute, desconecte e a vez conecte moi forte cas súas raíces. Yo no sé si sabía lo que era ser un diseñador, pero sabía que quería diseñar ropa. Yo no sé coser. No me gusta nada que me digan modisto porque me parece un insulto a los modistos. Me llamó mi madre que le ofrecían una farmacia, pero es que yo aquello no lo quería para mí, una farmacia, atender a gente. Yo sola, nadie trabajaba allí. Bueno, yo quiero trabajo y quiero casarme. Entonces, más vale no pensarlo, ¿no? Eu son unha persona que soño moito, me gusta soñar. Desperto tamén. Pero se é dormindo, mellor, porque aí é onde a imaginación é totalmente libre e non a controlas. O que lle chaman a champán son 3 variedades, son 2 tintas e unha blanca. Bueno, creo que cariñosos, non? Gracias a miñas fillas, ou por culpa delas, non? Ao ter fillos, pois escribes para eles, non? É o teu público natural. Mucha gente piensa que trabajar en floristería es tener buena mano. No es así. Hay que saber de proporciones, saber de color, hay que conocer también pues, los materiales, las texturas. Son dos que entendo que todos debemos facilitar que haya unha mobilidade na participación política e tamén que todos temos un tempo limitado de participación razonable que ten un altísimo costo para as nosas familias. Galicia la amo, la quiero, adoro y me siento en mi casa. Tenemos un proyecto que se llama Galicia Activa. Estamos aglutinados en la zona del Sarnea. En 91 nos establecemos ya definitivamente en la casa familiar de Dorrón, en Sanxenxo. Y ahí ya entré yo ya en un vértigo total. Empecé a pintar. Los padres chinos no hacen refuerzo positivo. Hacen refuerzo negativo para que tú te superes. Eu son unha diva cando piso un escenario, vou facer o meu traballo e unha vez que baixo dese escenario, acabouse o traballo. Claro que non é tan próspera. Esquecímonos dela. Decidimos que o mar de Galicia era un mar turístico. Solamente salvamos, nalgúnas partes, o viñedo e o mexillón. Pero unha película, un proxecto audiovisual demora unha media de 3 anos, un traballo moi complexo. E na produción executiva especialmente o máis complexo é conseguir a financiación. Que si lembro a meu pai tocar, cantar, enseñoume a tocar 2 ou 3 acordes na guitarra, e xa non parei. O que facemos é música vencellada a literatura. Porque yo fui una persona que siempre me gustó vivir al borde del abismo.
¿Sabes lo que es vivir al borde del abismo? Siempre empeñada. Tú decides con quién la vas a recorrer y cómo. Y vas a aprender de lo malo y disfrutar de lo bueno, pero es todo cuestión de actitud. Eso. Para mí la felicidad es la paz. Y hasta ahora que no tengo nada, estoy siempre feliz, cantando, bailando. Aprendín que a cultura tradicional galega é super rica. Quero poñer en valor o noso e darlle o sitio que se merece. Entón empezamos a falar sobre se o galego estaba ou non estaba nos móviles e escribimos unha carta a todas as compañías onde nenos de 15 anos dicían por que non podo configurar o meu móvil en galego. Xa sabía que me ibas a facer preguntas difíciles.